lang so hacha klam ningkan phokep kechok arni ketalon kecheng Dimao so along World Disabled Day ketalon dun Hanjang lang so aroy langteng RG road akung along det aka prekpen kijui kilang apan ninia boha pen putot kecedam tu Kardom ada berta long penili berta thanbang thare harmony be non berta pan pen RG tha dipulu rang so hacha klama long rang so golden jubilee celebration committee atum pen chepatir piponsi there ni phai kre pho arni pen ni phai ko rapli arni an durang so hacha klam long ningkan pokep kechok katalan asai pangcheng ponlo Difulu rolang soha caklam ningkan pokep kecok arni nang lesi pini theru ni phai krep ho arni football patupen katalon asai angdeng ateng pen pangcheng ponlu ningkan pokep kecok katalon pon along Karbiang Law Autonomous Council Chairman Horan Singh Bepen kangpu pon amai lo yam Amar Singh Tiso MSC Pabitro Rongpi lurulang so Golden Jubilee amai pu Samson Terang lapen Kongchun Bang Paskar Phangchupen danglok ongdung ke theki dingatum chetong dun si my RDP dun Suminder adang World Disabled Day Catalan na sontak taxi haplong along Bohakidu 43 Assam Rifle HQ Aigar 22 Sector Assam Rifle tum penchapatir piponsi haplong ST Ennis Convent High School along Therini Pai Crepo Arni haplong rong supi along Talondun pu abirta haplong pen birta nangli Labang sojai mek along Luga Charlie Osomar apia po NGO Klembang pu bang pia tum pencheng lok ongdung rong supi gido Amerika tum chetong dun 43 Assam Rifle a Major Sailendra Yadav pen Maike Padopon along lam theke jai pon ki government along ongdung scam pen honghap hongru atum apan warsai ki pipon nangji aputhak jesemet pen lam theke jai pon pado non laso jai mek Dimasao district along New Jor LP School Mahor Cheto Weslin 2 Lapen Block Bazar along Highway Assam Rifle pen Saideng ponlo pusi birta long Kedam tang there ni phai cricket home arni kan sampor pai pho por malom pen hanjang langso aroy langteng RG road akung along adet ka prek pen kebang penanso atum ajo boha kok pen puthot there ni phai cricket pli arni hanjang langso hawar pen kebar thu alang tum kijui kelang aphan India det prek jam hawar along nanghumri bom wang bom si hanjang langso aroy langteng RG road adung along nang bohalo Methanga tum kacewana motor along AC facilities kitchen facilities solar facilities mekejang facilities lapen akaprek kaprek kenang jason an chewan Plang pensi nang dulu. Lapen putot teri ni pai krep li arni ada por pai cap apor ihuci hanjang langso hawar pen kebar alang lutum pinanso bangni versi kebang lasi latum barbe aprang dak rong ajir po tumpen cetong dunsi kardom mate chipadi dun. Card news apherang ke anon terang bokojan pen nang kelo birta. Non malam so apor pandhina farman birta mo ton ponik sina. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক कांच जूस और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का ओइ लाके ahiring tangrak anlo ongdunga tuma pran kedam ta du ta haipo nonjong itung ge hambich kimji phansi ji tham bomlo mangi pray to duklo नीलिता हेमगिमी किमबमलो सीता लाहेलामेन असप्ता नीली मथाथे आथेमा नीली हेमलो एक्स्ट्रा किपिदुंदो आथे नीली हेमगि किमलोंगे टाटा टिस्कॉन एसडी बार पेंसी किमपनलो Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lake Texer a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Ponlo. La si Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ কাঞ্চ
Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit adu Thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhinamupi puthot Birtalong Bangtulo Kevangji Thereni Phain Kor Apli Arni Cable TV de Lola Revised National Control Program Karbi Anglong Penpini District TB Officer Dr. Ganesh Deoria Phat Bokajan TB Unit Atum Japan Lensi Long Thamadimalo Cherok Tokamai Kepadoda Lasonsi Missionary of Charity Japrajan Thonobi English High School number Ador Sulapen Mukon English High School Paklang Solo Cherok Tokamai Padodam Tibia Kiso India Kang Pialang 2025 Anke Kapawadia Japansi India Prime Minister ta Lamthe Paklang Ponlo Lasopo Taxi along Mai Sita Padopon Bomlo Pini Cherok Tokamai Kipatodama Tuma Men Lake Difu PP Co-Pace Coordinator Crosswell Killing Difu TB HIV Coordinator Niju Bhoyan Bokajan STS Babuing Tilapen Bokajan TD LS Biswajit Kumar Poratum Pen Lochar Jangan tema pan Kladak pen Tibia Kiso Kachingrai Thekjia pan Ari Doklok pen Lamthi Than Pachini pon Pini Long Thoma Mai Kipado pon Mesening Samjin pen Pachun pon Lopusi Biota Long Tun Card News Sapherang ke Ananterang Bokajan pen Nangkilo Biota Western Banglong Keruni Bormati Khola Nokatiki Abiri Ajo Along pen Thereni Pai Crep Ho Arni Habit Ingnar Ketita Ngar Pum Kelong Abirta Card News Pherang ke Berani Hipen Birta Nang Pali Theroni Bormati Khola Nok Abiria Jolopen Habit Aing Nar Kititang Arpum Kilong Ong Dunga Rat Lapen Ingnam Rai Komasai Kamatung Pen Kahon Theda Matengke Dowai Mate Bikar Kacholonga Joksi Kitita Haipusi Kahon Thepon Pado Habit Ingnar Kitia Dimalong Ingnam Rai Komasai Khiatu Palidunlo Lapen Labang Sohawar Along Amat Thereni Phai Krip Lianing Viapo Ramji Chaudhuri Po Hemalong Jonia Habit Ingnaratum Hem Pripidam Lapusi Biota Ribdunlong দেখা পোৱা নাই অনলি তাৰ যোনটো ট্ৰাঙত অলপ টিং কাটান যে স্পটটো দেখা পাইছো তেজ ওলাই আছে মোৰ সন্দেহতে কাৰোবাৰ ঘৰ সোমাইখিনি কিবা পয়জন খাব পাইছে নেকি সন্দেহটো মানে পয়জন মেনটো পয়জন ফুড পয়জনিং হ'ব পাৰে এটা ৰেঞ্জাৰ লগতে আহিব আমি ফাৰ্ষ্ট ষ্টাফ আহিলো চালু আমি খবৰ কৰিলো ৰেঞ্জাৰ হাতীটো মানে এটা দেখাতে সুস্থ আছে একদম পুৰা সুস্থ থকাতে মৰিলেতো ফুড পয়জনিং চিয়ৰ হেতু হ'ব পাৰে তথাপি এটা ভেটেৰিনাৰী ডক্টৰ আহিব তাৰপিছত তাক ইউৰিন ল'ব তাৰপিছত তাক ব্লাড টেষ্ট কিবা ফ্লুইড কিট লৈ যাব লৈ যোৱাৰ পিছত তাৰ পৰা ৰিপৰ্ট যেনেকা আহে ফুড পয়জনিং মৰিছে নে এইটো পয়জন খোৱা নিচিনা লাগিছে এফালে তেজ ওলাইছে এফালে পিছা পৰিছে হাগাও দেখা পাইছে Ada berita bangela ponsi kangton pon iglo langi bonta card news ina demi thangme kurwang tu